Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada hari ini dalam acara tadarusan yang dibawakan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan disiarkan langsung oleh Radio Gebu Minang hari ini. Insya Allah kita akan membaca juz 10. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara kita ini direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita mintakan kepada ibu guru kita, Ibu Zurniati, untuk membuka acara dengan memimpin doa pembuka acara surat Al-Fatihah dan ayat juz 10. Silakan Ibu Zul. Oh ya, terima kasih Mandeh Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, anggota tadarus pada pagi hari ini, semoga kita semua sehat selalu dan dimuliakan Allah dengan membaca Al-Qur'an ini. Salawat beriring salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak panjang lebar, marilah kita awalin aja tadarus kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu membaca suratul Fatihah, yang membaca pertama yaitu saya sendiri. Ala hadithnya wa likulli niyatin salihah wa ila daratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un billahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى
الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم Allahnya panjang. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان Bukannya panjang. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهكم وأدبارهم Ahum, bukan akum ya. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Bidol ya, bukan وأن الله ليس بظلام Iwalila, panjang lahnya. وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Dari ma-nya ulangnya ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa minat tabaka minal mu'minin. Wa manit Bu Erni bukan wa manit wa minat tapi wa manit kebalik tadi deh. Coba ulang lagi deh. Oh ya. Oke. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manit
taba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Maka nali nabi ayyakuna lahu. Ya-nya tanwin ya Bu Erni. Linabiyyin izhar. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asro hatta yushina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa massakum fima akhadtum azabun azim. Fakulu Coba ulang apa lagi. Bun? Oh ya. Coba ulang lagi. Laula kitabum minallahi sabaqala massakum fima akhadtum azabun azim. Azim, azabun azim. Azim. Aduh, boleh. Sabaqala massakum fima akhadtum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah. Innallaha ghafurur rahim. Mandeben sedang sholat isya, jadi mungkin dilewat aja dulu, kemudian nanti disusul. Yang nomor 6, tadi siapa yang duluan datang? Saya nggak tahu. Silakan yang berikutnya. One kayaknya deh. One. Bu Desni Roza. Nanti One mungkin belum tahu jusnya jam 10. Jus 10. 10 One sekarang halaman 186 One. 186. Ya, 186. Ya, silakan Desmi Roza. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم Illanya, dari illanya nggak إلا apa-apa. على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا Berarti Desmi Roza, awau ya, jangan ditarik ke hidung. Soalnya itu bukan dengung, cuman tasdid aja ya. Awau wa nasaru, jangan ditarik ke hidung. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Oni langsung Oni surat At-Taubah sekarang Oni. Buka mic-nya Oni. Pencet tombol yang merah.
Pencet tombol mic mute. Oh, si Bapak juga nggak paham. Pencet Pak, tombol yang paling kiri pinggir Pak. Ya, Ya, Sudah. Terima udah, kasih. baca nih. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil Maaf, bukannya kafirin. sekarang At-Taubah ayat 14. Ayat pertama deh, kan Hah? belum. Pak, yang Ayat benar pertama baru masuk. Kebalik Baru ini masuk. kebalik dua itu sama Andeh tadi itu. Kebalik dua kan baru masuk. Bara'atum. Ya, diulang dari ini Oni dari ghairu annakum ghairu Oh iya, mu'jizillah. Jangan di ini ya. Soalnya waktu sorry ya itu. betul. Annakum, kalau nggak wa'lamu, coba teruskan sampai ayat, bisa nggak Oni? Wa'lamu annakum. Wa'lamu. Ya. Ya, sampai ke ayat. Wa'lamu ya. Wa'lamu dari Wa'lamu ya. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha boleh. mukhzil Oke, teruskan ya, nggak boleh berhenti mu'jizillah, itu nggak boleh berhenti total, soalnya itu wakaf lam alif, tidak boleh berhenti total. Coba diteruskan, bisa nggak? Sampai nggak suaranya? Kalau nggak sampai, wa annallah aja sampai situ, ulang lagi dari wa annallahnya. Ulang lagi dari wa'lamu. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Ya. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajji akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Sampaikan wa rasulah, ulang dari minal, Ya, ya wa rasuluh. minal musyrikin wa rasulahu fa in tub Oni, minal Yuk. musyriki, keraskan shinnya ya. Minal Oh ya. musyrikina wa rasuluh. Boleh berhenti di situ, ada wakafnya di situ. Ya. Minal musyrikina wa rasuluh. Ya, Fa in sinnya kurang keras. Yang pertama sudah keras, jangan mus ya, jangan sin ya. Tapi musyriki, coba ulang lagi. bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yankusukum syai'ah wa lam yuzahiru alaikum ahadan fa atimmu ilaihim ahdahum
ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Faizan salagal ashurul hurum. Bukan ghal ya, memekhal ya. Bukan ghal, tadi dibacanya ghal. Salakhal. Faizan dari ulang ya. Ya, ya. Faizan salakhal ashurul hurumu. Faqtulul musyriki haitsu wajadtumuhum. Nanya ketinggalan faqtulul dikeraskan shinnya ya, faqtulul musyrikina jangan mus ya, mushin ya, jangan sin dimatikan tapi shin. Ya, faqtulul dipantulkan juga qafnya ya, faqtulul musyriki. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wa suruhum wa qa'udu lahum kullamar qad. Ya. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata. Bukan tuz ya, wa atawuz zakah ada wawunya. Wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadum minal musyrikina tajaraka wa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dari hatta coba ulang. Ma'a kalam Allahi summa ablighu mana? Abligh. Summa ablighu mana? Summa ablighu mana? Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Iya, bagus, One. Sekarang Mandeben ya, Mandeben udah hadir lagi. Silakan Mandeben. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih wa inda rasulihi illa allazina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa in yazharu alaikum la yarkubu min fikum illa wala dhimmah yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila bi ayatillahi samanan qalila
فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة Ilau manih dangu ya. Ilau disamakan لا jawab. يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Bu Minda dibuka mic-nya sekarang. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Ya, wayuh zihim, zinya tidak panjang ya, jangan tertahan. Diulang dari wayuh zihim. Wa yukhzihim wa yansurkum. Tahan dihimnya. Wayuh zihim wayan, jangan lama-lama dihimnya, tidak ada dengung di situ. Wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi suduraku wa yashfi. Fi-nya tidak panjang, jangan tertahan. Wa yashfi sudu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib wa idza qulubihim wa yatubu
Bu Minda, qulubihim ada berhentinya. Za-nya tidak panjang ya. Udah balik lagi ke awal Bu Minda gitu. Hati-hati yang za tidak panjang, jangan ditahan-tahan di situ. Wa yudhib, dipantulkan banyak ya. Ya. Boleh Wa sedikit yudhib. ini, boleh sedikit tip Bu Zurniati. Mande apa? Mande Minda, kalau kita membaca mata kita, misalnya yuhadzib, right? Kita membaca itu, tapi mata kita sudah di ghaiza, jadi tidak berlancar. Bukan sesudah yuhadzib baru dilihat ghaiza, bukan. Jadi waktu kita membaca wa yuzhib, itu mata kita sudah melihat ghaiza. Dengan demikian kita tidak tertegun. Waktu kita membaca ghaiza, mata kita sudah di qulu. Jadi kita tuh nggak tertegun, tidak memperpanjangkan ghaiza baru dilihat qulu, bukan. Jadi ghaiza qulu langsung kita itu, karena mata kita sudah di qulu gitu. Jadi seterusnya begitu. Oke, maaf. Ya, kasih nih Ben. Mudah-mudahan ya. Wa yudhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun hakim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhidhu. Ya, Bu Minda ya. Bu Minda tunggu sebentar ya. Setiap mim mati itu jangan tertahan kecuali habis mim mati di depannya mim juga atau ada ba di depannya. Cuman dua itu aja yang boleh tertahan. Selebihnya jangan ya. Kalau mim ya tuh hukum mim mati cuman dua doang yang bisa didengungkan. Nggak boleh tertahan. Jahadu minkum. Nah, nggak boleh kum. Jahadu minkum walam, langsung ya, walam yat. Kalau mim nun ketemu kaf baru dengung, tapi kalau mim ketemu waw tidak dengung. Mim itu dengungnya cuma dua huruf doang ya. Mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Selebihnya jangan dilama-lamakan bertahan di mim mati ya. Itu yang akan diingat-ingat, jangan sering menahan huruf mim mati di huruf-huruf lain selain ba dan mim. Ya, silakan ulang lagi. Dari ja. Ya, boleh. Ja. Alladzi dari ya. Alladzina jahadu. Allazina jahadu minkum walam yattakhidhu. Bu Mina, tunggu sebentar ya. Bu Mina masih keliru. Kalau nun ketemu kaf dengung ya, tapi kalau mim tidak ya. Kalau nun ketemu kaf dengung, itu nama hukumnya ikhfa hakiki. Makanya Bu Minda udah jarang-jarang lagi masuk ya tahsin gitu ya, udah banyak yang nggak lupa gitu. Ya, alladzina jahadu minkum, mingnya itu dengungkan gitu. Kalau kumnya jangan tertahan di situ. Ya. Coba ulang lagi deh. Allazina jahadu minkum walahum yattakhidhu min dunillahi wala rasulih. Walam bukan walahum ya. Jadi dibaca walahum. Walam yattakhidhu. Coba ulang dari walam aja. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijan. Walal mu'minina walijan. Ya, rohnya ditebalkan ya. Wala rasu, tebalkan rohnya, jangan ra, tapi roh. Ulang lagi, wala rasu. Wala rasulihi walal mu'minina walijah. Ya.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa firnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal haji wa Bu, itu berapa tuh panjangnya tuh ya? 5 harokat. Dipanjangkan dulu baru ditasdidkan ke jim. Ya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Ulang, kena satu ini. Panjang lagi munya, ulang lagi. Wa anfusihim a'zamu darajatan. Wa anfusihim a'zamu darajatan. Jangan tertahan lagi mim kan di depannya apa? Kan udah dibilang mim mati itu boleh berdidengungkan, ada mim, ada apa? Selain itu jangan, ya. Jangan ditahan-tahan. Wa anfusihim, nggak boleh kayak gitu ya. Langsung diangkat nya itu baru dengung ya. Wa anfusihim langsung diangkat jangan kelamaan di situ. Jadi jangan dengung kedengarannya ya. Ya. Wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Ya, darajatan tanna nggak boleh juga tertahan. Soalnya di depannya huruf izhar hati ya. A'zamu tepalkan rohnya darajatan sepatkan darajatan jangan darah tapi roh tebalkan rohnya. Daro. A'zamu dari a'zamu deh. A'zamu darajatan
Munya tertahan lagi. A'zamu. Jangan ditahan di situ. A'zamu darajatan in. A'zamu darajatan in Rawanya ya bersifat raw. A'zamu darajatan indallah. Ya, Wa darajatan itu harus jelas ya. Itu namanya hukumnya izhar. Darajatan in harus bersih tanwinnya bunyinya ya. Darajatan in jangan darajatan. Nah, jangan ada samaran kayak huruf apapun nggak boleh ya. Harus jelas tanwin nunnya. ya. A'zamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Jangan faizun tapi amzah itu jangan faizun. Kalau izun tapi ain itu. Ya itu amzah kan? Wa ulaika humul faizun. Jangan i. Kalau i itu ain ya baca ya. Ya. Selamat. Wa ulaika humul faizun. Oh ya, harus tepat-tepat membaca huruf, jangan samar ke huruf lain ya, salah artinya, bacaannya nggak tepat ya. Ya, makasih Bu. Ya sama-sama Bu Minda. Si ini nggak ada ya, si Ibu Ima Maris. Oh, ya. Ibu Ima. Siapa dulu? Ima. Ima. Ya, silakan Bu Ima buka kameranya Bu Ima. Bu Ima bisa mengaji sekarang? Bu Ima Rianis lagi tidak ada di tempat kah? Dilewat aja. Oh, ada mungkin. Ada Ya, ada. Bu, ada Bu. Halaman 190 sekarang. Tidak boleh baca ya bismillah ya. Ta'awudz boleh tapi nggak usah langsung aja soalnya kita terus. Langsung aja. Yubasyiruhum. Halaman berapa Bu? 190. Juz 7 ya Bu ya? Ya. Juz 7 ya? 10. 10 surat apa Ibu? At-Taubah halaman 90. Oh iya. Ayat halaman 190 ya. 190 ayat 21. Baik. Ditanya di chat ibu-ibu, di chat itu ditanya kalau baru masuk, jadi kita nggak mengganggu ke jalan tadarus. Baik. Bismillah. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahab
awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa maskin. Salah nih berhentinya Bu ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirat. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum. Ininya jangan tertahan, ulang dari falam. Iya. Fala tughni ankum syai'an. Ibu bukan fala ya, falam ya. Falam tughni ankum syai'an wa daqat alaikumul ardu bima rajubat. Astagfirullah. Ulang dari wadaqat. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sadaq. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم Nurul ya. Tadi bacanya nurul, soalnya nurullah pulang dari ayyutfi'u. Ayyudfi'u nurullaha biafwahihim nurullah. Oke. Yuriduna ayyutfi'u nurullaha biafwahihim Hi diganti lagi ha. biafwahihim Mana tadi nurullahi tadi dibaca baca ha. Ayyutfi'u nurullahi Mandeknya panjang untuk kali ini. Astagfirullah. Ayyutfi'u Wallahi pelan-pelan. Ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah
ليتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر Aisyah, bukan Amra tapi Aisyah. Aisyara bukan Arasya ya kembali. عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه Pak Ahmad dari ya tuh. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها أيده Dari jangan ayat. Ya. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu. Ya, banyak ulang nih. Infiru khifafan itu ditarik ke hidung ya. Setiap tanwin ketemu waw walaupun wawnya tidak ada tasdidnya, tarik ke hidung itu dengung. Jangan fau, jangan sekedar tasdid tapi dengung itu ya. Infiru khifafan. Wah, tarik ke hidung. Ya bun. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidal Tabaun. Ulang dari wasafarong. Wasafarong qasidal tabauka walakin ba'udat alaihimus suqqah wasayahlifuna billahi lawis
istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Afallahu an kalima azin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu alladzina sadaqu wa ta'lamal kazibin la yasta'zinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'zinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddataw walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalau wala'au du'u khilalakum wala'au khilalakum yab'u. Ibu, wala au kada apa sih? Ulang lagi deh. Wala auda'u khilalakum yab'unakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimum bizzalimin. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لكم الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Kurang kali. Ya. Subhanallah. Ya, jangan dulu nak. Ibu Erni, dimatikan. Ya, terus Bu, nanti. Berbagi Bu Erni, masak nasi. Astagfirullah. Sorry. I don't know what else. Mana lagi ayat nomor 49 deh. 50 lagi intusibaka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tusibka hasanatun tasuhum
وإن تصبك فصيبة يقولوا إذا أني Musi bukan right, kasi. musi. What did I say? Musi, bukan si. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. In tusibka. In tusibka has. Oh, diulang dari awal ya? Bukan wa inklusif aja. Anak Yang salah itu konsentrate di bawah. kalau udah Wa terganggu tuh inklusif. banyak syaitan. Saya ulang dari awal ya, dari ayat 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. One, buka mic-nya One. Dipencet tombol yang pinggir One. Yang merah pinggir kiri. Yang pinggir merah paling pojok kiri bawah dipencet. Bisa nggak One? Yang merah paling bawah One, sebelah kiri pinggir, pojok pinggir sebelah kiri ditekan yang merah itu. Itu mic-nya itu. Tekan yang merah sebelah kiri bawah paling pojok. Nggak paham. One tekan layarnya, terus kan ada telepon di sebelah telepon tuh One tekan. One tekan di layarnya. Udah. Lagi, coba. One tekan layarnya, kan kelihatan tuh ada mic, ada telepon. Jangan yang teleponnya One tekan, yang mic-nya. Iya. Yang tulisannya bisukan itu di Iya. Yang mic-nya bukan yang teleponnya. Coba One tekan layarnya. Tuh si Puji ada Puji. Bantu Puji. Itu masih di mute. orang yang bantu juga nggak ngerti. Oh, iya.
Sama aja, sama tua semua. Ih, Lain kali apa dikasih ini kan sayang ya, buang waktu juga ya. iya, aku udah kasih tahu tapi mungkin nggak ngerti juga. Kalau Ya, lagi dekat langkah One dulu. udah kasih tahu. Ya, langkah dulu Bu Minda dulu. Nanti kalau ada yang bantuin nanti habis Bu Minda Uni ya. Kalau ada yang bantuin mencetnya. Kalau selesai Uni nanti minta tolong kalau ada yang bantuin. Kalau Minda minta tolong sama cucu kayak sama siapa tetangga gitu. Ya, silakan Bu Minda dulu. Kelamaan. Itu sendiri, One sendiri di rumah. Hmm. Buka mic-nya Bu Minda, ngaji mau nggak buka mic mau kedengaran. Ya, dari halaman 197 ya, ya Bu. Ya. 197. Ya. Ya. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Aku jangan tertahan lagi di kunya. Ulang lagi dari wa rasul. Wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhaddidillah wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Zalikal khizyul azim. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Jangan tertahan lagi di du. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu an ta'ifatim Kepanjangan. minkum. Fu-nya tidak panjang, fa-nya tidak panjang, hati-hati. Inna fu'an, jangan fu'an. Panjang fu-nya. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kurang dengung di toifatan. Ifatam, itu ditekan ke mim ya Ibu, ya kan ada mim kecil, berarti ditekannya ke Ya. mim, nama hukumnya ikhlas. Ulang dari to. Dari nu'adzib betul deh. Nu'azzib ta'ifatan bi annahum. Ini kamu dulu habis itu? Iya, terus. Nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kita nggak ada alif.
Terus المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر. itu wakaf lazim, wakaf mim itu wajib berhenti, nggak boleh diteruskan. Ya. Oh ya. Munafiqah, ulang dari situ. Wal والمنافقات بعضهم من بعض Ya. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم Wayaq, dipantulkan qafnya. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. Si-nya tidak boleh tertahan. Nasullah itu tebalkan langsung ya, jangan tipis dulu baru tebal ya. Jangan nasullah, nasullah langsung tebal lam Allahnya dibaca. نسوا الله فنسيهم. Masih di sini Udah kan banyak Mas tadi. Terus kan biasanya 5 ayat. Minta. Terus One, maaf. One kan mic-nya udah dibuka ya, jangan dibawa mengobrol ya, soalnya nanti kalau ditutup One nggak bisa lagi bukanya. Sekarang kan mic-nya udah dibuka, tapi jangan mengobrol, soalnya masuk obrolan ke dalam orang lagi ngaji ya One ya. Ya silakan Bu Minah. Innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara wal kuffara naran. Jangan ditahan rohnya. Wal kufarana. Wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Ya, Doni. Ya. Halaman 198. Ya, kallazi. Ya, udah bisa. Kan lazina bisa. Udah. Ya, terus. Udah kedengaran terus One. Kallazina min qablikum kanu asadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'allazina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kallazina khadu. Wa khudtum, jangan wa khudtum, nggak boleh dipantulkan dotnya. Wa khudtum. Wa khudtum kallazina khadu. Nggak ada namanya. Nggak ada pakai na. Kallazi khadu. Nggak pakai na kha ya. Kallazi khadu. Ulai habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika humul Ketinggalan wawnya nih. Wa ula ketinggalan wawnya. Wawnya ketinggalan. ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim
وقوم نوح وعادا وثمود Adi. Wa'adi ya jangan tahu wa'adi wa samud wa qaumi coba diteruskan dari wa'adi وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون wal mu'minatu ya dengan ti ya dibaca wal mu'minatu ya tadi dibaca ti salah ulang lagi deh والمؤمنون والمؤمنات بعضهم Ti lagi bukan minati tapi minatu ya yang keduanya salah minati wal terus terus wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di berhenti berhenti di situ berhenti ada waktu bil ma'ruf Aulia ubang berhenti di situ ada wakaf mim tidak nggak boleh diteruskan ada dari ya'muru bukan ayat harusnya ini berhenti tadi aulia ubang nggak boleh diteruskan ke ya'murunya soalnya ya teruslah ini ya aulia ubang itu kan ada ba'duhum ya terus wal mu'minu ya wal aulia mu'minun wal aulia ubang berhenti ya berhenti kalau ada ya wakaf nabi ya terus nih nabi ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar ulangnya dari tajri ya min tahtihal tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Ya. Bu Winda, silakan buka mic-nya. Oh, bukannya Ibu Imaris. Ibu Imaris, Bu Ibu Minda. udah dilangkah tadi ya? Ya. Ya, Ibu Imaris, silakan.
Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz Wal munafiqin ditebalkan qafnya ya Bu Ima ya. Jangan fikih aja tapi fiqih. wal munafiqina waghluz alaihim والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله Atana panjang nanya. lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin Lanasaddaqanna wa lanaku lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa
أشدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan falan yaghfirallahu lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Sambung Mandi Tati, setengah halaman aja. Falyadhaku qalilan. Mana? Fa'in ya? Fa'il. Oh ya, sorry. Fa'irroja'akallahu ila ta'ifatim minhum fasta'dhanuka lil khuruji fakullan takhruju ma'iya abadan walan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin wala tusalli ala ahadim minhum ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك Ulul Tauli. ومع رسوله
Nah, ada wanya ya, situ oke. ya. Ya. Dari wajahidu deh, mana? Wajahidu. Wajahidu ma'a rasulihi ista'danaka ulut tawli minhum wa qalu zarna nakum ma'al qa'idin. Ya. Pak Atta udah nggak ada ya. Langsung Bu Erni. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Zalika fawzul azim. Waja'al mu'azziruna minal aqrabili zana lahum wa qa'adal ladzina kadzabu wa qa'adal ladzina kadzabu wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah sayudsibul ladzina kafaru minhum azabun alim. Ya, Laisa Esmiroza. alal Udah Bu, udah Bu. Udah Bu. Sambung Esmiroza. Buka mic-nya. Esmiroza. Desmiroza buka Ya. mic ya. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. Desmiroza dari la ya, jangan dari ajidu aja, ketinggalan huruf satunya di belakang. Dari la ajidu mah. Ya. La ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minaddum Desmiroza, jangan ak lagi, wawnya ketinggalan juga, nggak boleh itu, saya perangkap dia. Wa'ang, jangan ak doang. tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun.
Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan. منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعلنا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kan artinya Bu Ima. Ya, sama-sama aja ya Bu ya, nggak apa-apa. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang diketahui. Rezekikan kami bacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu Ima, terima kasih Ibu semuanya atas kehadirannya. Untuk selanjutnya saya serahkan sama Mande Tati. Silakan Mande Tati. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mengkhatamkan juz 10. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan rizki untuk menimba ilmu dan menambah amalan kita. Kita ucapkan terutama kepada ibu kita, Ibu Zurniati, jasakillah khair Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami dan membawa pahala, diberikan pahala kepada Ibu yang sebanyak-banyaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Kebuminang yang selalu menayangkan ini secara live. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, mudah-mudahan dimaafkan dan semoga kita bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang. Sorry? Ya. Nenek di depan. Oh, ya. Hari Sabtu yang akan datang insya Allah. Ya. Ibu Ima. Ibu Ima, Bu Ima, ada acara apa tuh di rumah? Ramai banget kelihatannya. Ya, ini sebenarnya ada acara halal bihalal di Kebuminang, kita persiapan. Tapi kalau nak tanya enak. Oh ya, mohon maaf, Mande, mohon maaf. Gak apa-apa ya di ini ya di mana di Surabaya di ada. Rumah Gadang ya. Semoga berkah ya Ibu Ima sama. Kebetulan ada tamu juga dari Semarang nih Bu Fitri. Masya Allah. Mau hadir itu jadi maaf nyambi tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Silakan Ibu Zur tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya atas segala kesalahan dan kesilapan dari saya sebagai pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. mandi-mandi semua. Terima kasih Ya, ya Bunda semua-semuanya. sama-sama. Saya ucapkan Baik. juga terima kasih kepada kepada Radio Gebu Minang yang nanti akan merayakan halal bihalal di Surabaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin mandi semua. sama-sama. Izin saya tutup ya. Baik, mandi. Oke, terima kasih. Loh, tunggu susah. So, mana dia kalau mau ditutup susah. Ini lagi, oh ya ini di bawah. Oke.